y'uyu mwaka. Mu bakinnyi rero bashyizwe agaragara ni Jude Bellingham wa Real Madrid, Ousmane Dembele wa Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma wa Paris Saint-Germain, Desire Doué wa Paris Saint-Germain. Emi tugendane rwose tujye tugendana. Denzel Dumfries wa Inter Domira, Sergio Guirassy wa Borussia Dortmund, Victor Gyökeres wa Arsenal ariko hano yarari muri Sporting de Lisbonne, Erling Haaland wa Manchester City, Achraf Hakimi wa Paris Saint-Germain, Harry Kane wa Bayern Munich, Kvicha Kvaratskhelia wa Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski wa Barcelona, Alexis McAllister wa Liverpool, Lautaro Martinez wa Inter Domira, Kylian Mbappe wa Real Madrid, Scott McTominay amasi menshi kuri Scott wa Napoli, Nuno Mendes wa Paris Saint-Germain, João Neves wa Paris Saint-Germain, Michael Olise wa Bayern Munich, Cole Palmer wa Chelsea, Pedri wa Barcelona, Rafinha wa Barcelona, Declan Rice wa Arsenal, Fabian Ruiz wa Paris Saint-Germain, Mohamed Salah wa Liverpool, Virgil van Dijk wa Liverpool, Vinicius Junior wa Real Madrid, Vitinha wa Paris Saint-Germain, Florian Wirtz wa Liverpool, Lamine Yamal wa FC Barcelona. Ngaba rero abakinnyi bamaze gukubishyira ahagaragara. Amahirwe hano muri benshi ariko si mwese bazayitwara. Kari batatu se ni batatu muri urutonde batatu bagomba kuza. Muri urutonde rw'umubaka ari batatu bonyine bazagenda bazajya Paris. Fuadi ndamutse nkubwiye ngo muri runo rutonde first of banza umbwire hari uwibagiwe muri runo, ari uwo bibagiwe wagize season nziza muri runo rutonde wabuzemo. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri batatu bawe uhita bakubitana ukurikije no rutonde. Abantu ni benshi cyane, abantu ni benshi cyane bijyana ariko biroroshye saba nyine hitamo muri aba ndabona vuga abantu baravuga ngo kumbwira nabanje kukubaza hari uwo wibagiwe muri runo rutonde. Abantu ni benshi nabo bibagiwe ntiyabura inde nge nabo ngewe nanjye numwe nanjye rumwe natekereje mumuvuge rega Michael ngende ndatekereje Michael ntago arimo Michael arimo muri rutonde arimo singuriye hejuru hari Michael arimo nguriye singuriye musore done vese arimo askabana ari benshi. Yena babajwe no kubona urutonde rutarimo kapiteni wa PSG Marquinhos, hanyuma wose uwo Ramon Bruno Fernandes Kenze Bruno Fernandes akaza muri urutonde wakenze yageze finale ya Europa League. Nge ndi kureba mu Burayi ntago ndeba muri champion. Nese yansoma nago ageje Inter finale agize n'uruhare. Ngine ubwo niwe vuze. Nge navuze Bruno Fernandes yageze kuri finale ya Europa League. Ako imwaka bagerageje ahubwo Amerika ko ari umukinnyi mwiza. Ahubwo reka nkwereke uvuze aba mediateur mitaho ahubwo nge mvuze Enzo Fernandez. Enzo Fernandez na Caicedo ho. Oya Enzo Fernandez si bikombe bize ntibitwaye anakina. Swemeye assist se muri conference, swemeye assist se muri World Cup. Kusikukiye ubuzima. Ariko abani benshi ntacyo batwe n'ubundi yazamo ntiyaza muri batatu. Yaza n'umundi muri batatu no mu 10 ntiyazamo. Ariko basigaye batora muri 30 nago bagitangaza ngo batatu. Nta kibazo ariko nyine wenda ngere mo ndabona Enzo Fernandez yabuzemo. Enzo Fernandez kuri season nziza yari yagize gufasha Chelsea gutwara conference kwigara muri top 4 kugatuza gakora mu bakinnyi bitwaye neza mu ikipe ya Chelsea kuba meri assist muri conference na meri assist muri World Cup yari buzemo muri iyi liste y'umuba. Batatu bange rero n'ubundi Ousmane Dembele nimero 2 hariya namonye kuri nimero 2 agomba kuba ari muri batatu. Ujya nakubwiye vugu batatu batatu bangeze uvuga uwa mbere wa kabiri. Oya navuga batatu wa mbere se nyine mutora ndamuzi abazabatora byatungurana ngenda navuga batatu banje ntekereza ko bakubwira batatu bazaba banyuma bazabategereza ko bakunye ko bari Paris kuko bishobora gutungura cyane. Ngende ndimo rafata Ousmane Dembele nafata Rafinha nangize ngafata na Mohamed Salah ndabanje batatu na kankatire mwana M nwezo gukata ni ntawe ungo watora babo gukata ni ibiki bimari ikisi kwa GB wewe wavuze ko Marquinhos agomba kuko ari muri ya kapiteni wa Paris Saint-Germain yagombaga kuzamo kubera ko muri uno mwaka w'imikino gutwara Champions League yabo ya mbere niwe muntu muri axe central y'ikipe ya Paris Saint-Germain mutarahindutse.
bazaga bamuzengurukaho ba Paco ba Berardi n'abandi ariko yagize saison nziza cyane muri uno mwaka wa Paris Saint-Germain no gutwara Champions League kandi nka kapitene wabonaga ko anahari nka kapitene bano bangu bo ku mpande yego ngiye mbona ko banamurushije banamurushije iki yaba Akimina bagize rw'ibitego byinshi na Nuno Mendes birashoboka ko bashaka ko ariko mu bitego byinshi Paris Saint-Germain yatsinze abigizemo uruhare birashoboka ko rwose aricyo cyamuryamiye ariko ubundi Marquinhos yagakwiye kuba mu bakinnyi 30 bitwaye neza muri uno mwaka yari kuba arimo Marquinhos yari kuba arimo kuko nimba baterura umuntu nka hariho umuntu ubuse wa mugari uyu mwana yitwa Michael Rizazamo gute Marquinhos akabura Florian Wirtz naho ni transfer nuko henze wanazanye Florian Wirtz uramushyiramo abakinnyi babiri twagarukaga yabanze cya kapitene Marquinhos akabakoramo n'igiciro ngiye batatu banje ndi kubonamo Lamine Yamal nkabona Ousmane Dembele nkabona na Kylian Mbappe aba ni batatu ba Ben Ousmane Dembele Lamine Yamal na Kylian Mbappe batatu batwagiye Nedi nje mbona Ousmane Dembele Rafinha na Lamine Yamal Rafinha Ousmane Dembele na Lamine Yamal batatu banje Ousmane Dembele Rafinha na Vitinha Vitinha nagakinyi keza kanakuye na Ballon d'Or nibo naterekamo icumi za Imana ngiye ngatinya kubera ko nibakaze kari ibintu byo gucuruzi gusa ntiyakere ariko ubundi ngene kuri statistique kaba kana yitwara ariko bya ibintu byo gucuruzi statistique karabakinyi Paris Saint-Germain bagize imibare nawe ikwiye kuzamo nka Ashraf Hakimi nka Nuno Mendes nari nomination Ashraf ari nominari barimo oya mubare birahura kuba muri nomero birahura kuza mu Paris Saint-Germain n'abakinnyi benshi ariko niba twaye Champions League rega Paris niba twaye Champions League twara champion wabo yitwaye Treble imbere mu Bufaransa yinekina na finale igikombe cy'isi cy'amaklub mu bakinnyi batoya bazatwara igikombe harimo Estavio harimo Dini Horuzen harimo Desire Doué harimo na Ayubu Bouadi ndetse na Pau Kuba ariko nabandi nabarimo akaba harimo Lewis Kelly Rodrigo Mora arayange rwose muri Sevilla Kenan Yildiz Lamine Yamal ndetse na Joao Neves nabo batora batatu oya batora umwe hano ubwo batatu ndetse nago ndavuga batatu zagipari wega abantu bose bajyayo bano bajyayo bose ntago bakiri batatu ubwo liste ya batatu hano ntago nomination yari ngombwa Lamine Yamal Joao Neves hano ntago nomination batoya ntago nomination yari ngombwa nyine ni Lamine Yamal ari isubizo kandi noneho kikwereka ibintu by'imihango ibintu by'iyi mihango uziko nka buriya nka Lamine Yamal bashaka kumwibira ngo bamuhaye icy'umwana Ballon d'Or igasigara hagati y'abandi bantu babiri uri kubyumva ashaka kumwibira cyangwa kumuha iy'umwana nyine nibyo nk'uko akaba ari nk'umuntu wari uyikwiye innocent Ballon d'Or yego sibyo ko mubona muri batatu akaba ari n'umuntu wari kubana yitwara ariko ntayikwiye noneho bakaza bakamuha iki cy'umwana bakanga batujya kuririra kuri icyo oya Ballon d'Or ntayakwiye nubona bakimuhagurukije Ballon d'Or akwiye nubona namuhagurukije Lamine Yamal ko yitwaye nta Ballon d'Or akwiye nubona namuhagurukije bazamuha icy'umwana ntayakwiye ntago Ballon d'Or yakwiye Lamine Yamal yewe ndi kubona muri batatu mwenda batatu yazamo ariko abayiterura ntago Lamine Yamal yende kwivugira n'ubundi bwo n'abandi banatayiterura mutubwiruzo wayiterura yariko ndi siko muri kuvuga ko atayiterura yerwa ko muri batatu ndi kumubona muri yitwaye neza muri nose mu mwaka w'imikino mu bakinnyi batatu bitwaye neza Lamine Yamal arimo pour dire ko amahirwe yo kubatwara Ballon d'Or nayo arashoboka ariko hari n'abandi nyine babiri ariko kuba noneho no murebano bana arimo nge nabibonye kenshi ko ari igihe umukinnyi aza bakaba bakimuhereza akajya kurirana nacyo nyine cy'umwana kuko n'ubundi ugiye kureba si byari ngombwa kwazamo hano yari kugera ngombwa ko n'imyaka bari kumushyira mu kindi cyiciro cye wenyine imyaka yiramwemera kujya mu giciro byose ahubwo niba ndi kukubwira rero umwana witwaye neza kandi banominye abana agomba kuza hanyuma bakaza muri rusange abantu bakuru bitwaye abakinnyi bose bitwaye neza nawe ari muri abo ngabo nibyo ndi kukubwira rero yuko mu rwego rwo kugira ngo n'iki bigire oya bizakunda bamuhereza cy'umwana Lamine Yamal azatwara iki cy'umwana we nareba nawe kandi Joao Neves akimutware ariko Lamine Yamal yagitwara hanyuma Ballon d'Or yo hagati y'abantu babiri ihundi ibindi nge mbona ari ya Dembele Dembele arafinya umwe muri Ballon d'Or igira ibintu
ngiye bayihaye Rafinha yo gushaka gusaranganya igigiriro bayihaye Dembele ayikoreka Vitinha isoko ntabwo rimwemerera kuyitwara isoko ni nyanga uvize isoko ntabwo rimwemerera kuyitwara wa muntu ariko Rodri Isoko yaciye rimwe ashaka rirakwitwara. kuba midfielder aka kanya Rodri. nidatwara Ousmane Dembele Ni Ousmane Dembele ntabwo uzayitwara nzongera gupostinga ikintu cyitwa Ballon d'Or uzarwana n'ikintu tugipostinze bahombi barahomba post yanjye barayihomba oya amahirwe menshi Reka ariko ngewe wayihaye Dembele itsoke Hey. wayihaye Rafinha itsoke aba bantu bombi bakwiye Ballon d'Or rwose bayihaye Ko ari Scott babiri. McTominay oya nanone Ballon d'Or igira ibintu byo gusaranganya uribuka 2023 yazanye Ballon d'Or abantu benshi babonaga Haaland Messi ariko kubona Haaland Messi baramuhembeye igikombe cy'isi umwaka w'abandi bahita bazana igikombe ngo cya Gerard Moura bwa mbere ngo bayikubise Rwanda wisi bagikubise Erling Haaland ngo rutayizamu mwiza ahitabura ariko hari umwaka cyari cyaratanzwe mu gihugu nta atabura mwaka wigeze kugikupa Lewandowski byarabaye na Lewandowski byarabaye twigire ku batoza abatoza ngaba ni Antonio Conte, Luis Enrique, Hans Flick, Enzo Maresca, Arne Slot. uzaherekeza Luis Enrique ubwo ninde mutoza mwiza w'umwaka arazwi Luis Enrique umunya-Espagne Luis Enrique Luis Enrique. Luis Antonio Enrique Conte yatwaye igikombe cya shampiyona mu Butaliyani. Luis Enrique oya cyokoze kamubwiza ukuri Luis Enrique akara atwaye k'abatoza bine. ko karasobanutse rwose karajeka cyane ni aba ngaba karasobanutse Naba. karasobanutse pe gute ni aba bitwaye hari neza uwo Nabawuzemo. bibagiwemo se we ni aba bitwaye neza wari gukubitamo Vincent Kompany wa Bundesliga niyo yajyamo nta kibazo ariko ni aba bitwaye neza none pe. se ubundi ko uwa mbere arimo birasobanutse nyine oya ariko ni nabo bitwaye neza umutoza cyane warushije abandi muri uno mwaka w'imikino yitwa Luis ni Enrique Luis Enrique rwose bidasubirwaho uzanye abatoza yakubise n'inkoni yabakubise uyu munsi abatoza bajya munsi yanakoze y'amezi ikipe nziza Luis Enrique niwe umutoza mwiza abandi bazishaka kumukurikira yaba Maresca agendeye kuri ibikombe bibiri yaba Slot yaba Hans Flick yaba Antonio Conte bazashaka kuherekeza Luis Enrique guterura igikombe namubonye kare Luis Enrique namukunze. Paris Saint-Germain yangaje ni umuvideographer wabo mushyashya yaramubonye bwa mbere Luis Enrique ku kibuga arimo arabafata aramubwira ati ngo ngwino usuze tereka kamera ngo umbwire ko wabonye akazi. Araza aramubera rwose ubona ari ibintu biryoshye kuri Paris Saint-Germain ngaba batoza na Maresca. uyu mwaka ibikombe byose za Gipari havuyemo icy'umwana okay havuyemo icy'umwana kizajya Barcelona dushyira abazamu turebe shaka kugera ku munota ibintu byose bigahindura isura nabonye Ballon d'Or ikintu cya mbere hinduka bijyayeho cyane ariko biragoye Shingira ku ko bindi bintu. uyu mwaka biragoye urebe abazamu ni Arsene Becker, Yassine Bounou inshuti ya Benjamin usama Lucas Severi abo bashaka yashini trophy Thibaut Courtois angana bagifite Gianluigi Donnarumma shira abandi tugende Emiliano Martinez, Yohan Oblak, Yann Sommer, Marcel na David Raya. Benja yes mfasha gusobanukirwa abazamu bose impamvu babinumenye niba beza ubu babaye abo si beza gusa ahubwo abeza babaye bake babura kuntu buza ko bagomba kuba benshi bakuzira 10 bashaka uburyo babuzuza bongeramo aba Marcel bongeramo aba Lucas Severi no Severi kureba n'abazamu bitwaye we nabanyese bitwaye neza ariko kuza mu Lucas Severi yabaye muzamu mwiza muri ligue kuba nomese urumva umusore Donnarumma yatwaye Champions League na Ligue uwo ni nyiri igikombe voilà niwe nyiri machine na Yann Sommer birumvikana Yann Sommer yageze finale ya none se ikibazo ariko ntabwo kira giporo cyo muri Amerika ntabwo bagiconsider kandi ariyo mpamvu Emiliano Martinez bamuzanye so gitwaye akaba n'umutoza umunyezamu wacyo yaje gukora iyi ndavuga cyo muri Amerika kira cyo muri kira cya Chelsea iki ngiki ntabwo bakibara bashaka bazamo Sanchez babaye bakibara rero Sanchez muri aba bazamu nubwo nta mwanya afite ariko mu hano nominal Sanchez ariko yagize sezambi yagize subiri ku gikombe ariko yatwaye igikombe bagiye bafata yatwaye igikombe se Sanchez ububi bwe bwamuhesheje igikombe anaba n'umukinnyi w'irushanwa mu bazamu bose bari muri Amerika mu gikombe cy'isi ikibazo hano bashyiramo n'imibare fo bari imibare bwo niki kuko nk'aba ba Marcel na ba David Raya impamvu baje amakinshi tujye birashoboka ariko nibazaga niba ari performance ariko ikibazo byose ko birangirira ku gikombe
uretse ko abanyezamu ko birangirira ku gikombe abanyezamu bakwiye kugabanya bakageza nko kuri 5 ikibazo nyine nibazaze clean sheet kutinjizwa n'iki byose ko birangirira ku gikombe nkabaye Iwano Braka baje ku ma clean sheet watwaye igikombe se birangiriraho urumva ya ibintu bijya byabo aha ngaho n'ubundi nuko wenda ari abazamu ariko ubundi unyiri igikombe arahari ubona yitwaye neza bigaragara izo clean sheet arazikora n'ibikombe aratwara ibyo byose bizagipari kwa Donnarumma igisigaira oya Donnarumma niwe wa mbere Donnarumma zabo wa mbere hari n'amakipe meza nabwo ni Paris FC Barcelona Botafogo yo muri Brazil se Botafogo yakoze none se ahubwo bibije bite iyo bazana amafluminense ibibije bite oya Botafogo ntago bibaze mu gikombe cy'isi iyo mbona igikombe cy'isi tarajya agaciro cyane ahubwo bayizanye igikombe cy'isi tarajya agaciro zo Chelsea yabiza mu nguri oya Botafogo kuri Chelsea oya biba birimo byose Botafogo savuye muri kimwe impamvu bako Champions League Ballon d'Or zatanga ibihembo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 ni kuvuga ngo ubu barabicollectinze babara umwaka w'imikino ntago babara ko ubundi babaraga kuva mu kwa mbere babara umwaka w'imikino ku bitso zabayemo ntago bakibara ngo kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 ubu basigaye babara umwaka w'imikino ni kuvuga ngo sezo yatangiye mu kwa 6 umwaka ushize mu kwa 8 umwaka ushize izarangira kuba irangiranye n'igikombe cy'isi cy'amaklub niyo mpamvu za Botafogo yitwaye neza iwabo muri Amerika y'Amajyepfo initwara neza mu gikombe cy'isi cy'amaklub niyo mpamvu yaje mu Botafogo yatwaye Champions League Chelsea yo muri yatwaye Copa Libertadores yatwaye n'igikombe itwara champion irimo no kuvuga ngo Chelsea yatwaye Conference League itwara igikombe cy'isi niyo mpamvu yaje mu makipe igikombe cy'isi bakibaza ariko nyine urana nkanga ntago bahagaciro kwe bagaciro cyane Fluminense rikuzamo kuko Liverpool yatwaye Premier League Paris Saint-Germain yatwaye byose performance yabiri mu gikombe cy'isi cy'amaklub gusa icyo kibazo performance ya Fluminense yabiri mu gikombe cy'amaklub gusa bivuze ngo Botafogo nimba yatwaye Copa Libertadores ikanitwara neza wa muri Brazil yazamo nitsoke kandi yaje mu gikombe cy'isi cy'amaklub n'ubundi bizarangiye bigiye kwa Paris Saint-Germain nibyo ikipe nziza si Paris muri izi ngizi uko ziparitsa izi ziparitsa uko ari eshanu mu ikipe ntekereza ko bareba cyane yatwaye Champions League ibikipe y'umwaka si yo Paris Saint-Germain ni Paris rwose rega Ben Paris yakoze ibintu byinshi uretse uriya mukino yatsinzwe finali n'ibintu byose arabikoze yatwaye treble rega Paris Saint-Germain yatwaye treble mu Faransa uretse ko nanone Man City umwaka ushize yabaye ikipe y'umwaka itatwaye Champions League bijya bibaho nabyo bagendeye ku bwiza bw'umukino se bagendeye ku bareba byose niba bareba byose ubwo ni Barca ko yatsinze Real umuba bareba byose umwaka ushize Man City niyo yabaye ikipe y'umwaka kandi Real Madrid yaratwaye Champions League ariko na Man City yatwaye champion yari yatwaye champion aya no amahirwe rero ni Barca nuko ni Barca nuko Barca bitwaye byose none yatwaye champion atwana champion voilà ubwo ni Paris Saint-Germain byinshi bishobora kuzaba ubwo ni Paris Saint-Germain ariko nimba bari abazamu abantu menya bakazana abazamu agashyira yatwaye ibikombe bine ni bakazana abazamu agashyira ari n'uwatwaye igikombe cya champion muri Spain nkaba ntamubonyemo kandi yarakinaga ntabwo mubyemeye tujye mu Paris abana n'abategarugori Arsenal ifite byose bayihereza ibyayo byose uretse Ballon d'Or ni igikutu yima Ballon d'Or n'abantu mineza Ballon d'Or bari he babagore harimo ba Ballon d'Or ni harimo Clay harimo Russo arimo none se Rwanda ariko uyifita amurusha muri aramaze bonamatiza ukuri uramutse umbwiye ko Arsenal yatwaye Champions League yatwaye Champions League ikaba ifite abakobwa bayo banatwaye ukambwira ko atari umuntu wa Ballon d'Or bazakigumana ikintu cyabo Bonamata azayitwara fo ariko yijyana niye ariko uriya mukobwa waramubonye kudakina ubwiza se oya no reka turebe umusaruro Bonamata Arsenal yatsinze ne Barca ku finale Barca yikinamo nde iyi Bonamata ninde watsinze igitego finale ni Rusonyi finale rero ninde watsinze none se Rwanda niki uwo Bonamata ntabwo ari muri rero ntabwo ari muri World Cup ntabwo ari muri Champions League niwe yatsinze ibyo bintu byose birarangira bikarangirira Russo ariwe umukobwa mwiza mu bagore kereka n'ibintu nimwe mubwiye ngo ubucuruzi nimwe ubucuruzi bwo gucuruza Bonamata uko ni mwiza ni mwiza niba gucuruza ubwiza bwa Bonamata n'abacuruza ariko ubundi nibagendera ku cy'umuntu yakoze muri sezo uyu mugore witwa Russo nuko ibintu byose ni mwiza kuri Russo ariko Russo ariko ubwo bwiza wabo ubonye amufite n'ibyo mureba rega njye match z'abagore ndazireba arusha Russo nawe ibyo Arsenal igomba gutwara ikipe sinabonye amakipe y'umwaka y'abagore nayo iri nomine igomba kuba ikipe y'umwaka igatwara Champions League igatwara na Ballon d'Or
ibyo byo bigomba kuba biri muri Arsenal y'abagore. mu ikipe y'umwaka byo biragaragara ko izayitwara. No mu bakinnyi bagomba gutwara Ballon d'Or agomba kuba ari Russo, nataba Russo bazakibike nk'uko kimwe cya Ronaldo bakibike. Alicia Russo aguye kuba gitwara, natagitwara bazakibike ni bakigiye nka kimwe cya Ronaldo. Bana babera utwa Putas yize kubitwara ari no mu mbago ataranakina. Ubu uko niko bizaba binameze umunsi zaba yatanzwe Kabisa. Putas uko bimeze kubitwara ataranakinya yarivunikiye. Uko bimeze uko niko bizaba bimeze umunsi zaba yatanzwe rwose. Ballon d'Or umwaka usiri butangwe nk'ejo nk'uyu munsi aravugaga ngo Vina yiteguye kuyitwara. Yaraho twageze byarabyageze ndavuga ni bayimushyire mu rugo. Bari kuri match ya Man. Umunsi wa Ballon d'Or twumva ngo ntago Real Madrid yose iri bwitabire. ikipe z'umwaka ngize ku bagore. Abagore Arsenal yo mu Bwongereza, FC Barcelona muri Espagne, Chelsea yo mu Bwongereza, Rio yo mu Faransa, Orlando Pride yo muri United zungu za Amerika. Ikintu cyazanye Chelsea nuko atwaye champion udatsinzwe. Ikintu cyazanye Barcelona nuko atwaye champion wabishyize Barcelona Real Madrid itego byinshi kanatsindwa final Champions League. Ikintu cyazanye Rio nuko atwaye champion wabo. Zose zibura ko atwaye champion wabaye muri Arsenal. Sibyo se? Chelsea atwaye champion udatsinze inatwara FA Cup. Arsenal atwaye Champions League. Niyo boss rero. Niyizi hats. Muri iyi kipe yitwa Orlando Pride nanejejwe no kubona mu Munyafrika yabaye top scorer, ari no muri nomine ya Ballon d'Or Munyazambia. Yarayabaga mu Faransa karese numva ko transfer yana twarayibonye. Nta kibazo ariko Arsenal n'ibitwara ibi ni bya Arsenal byose. Ni nayifitemo umukinnyi w'umwana ukiri muto wabaye nomine mu bagore. Chelsea irabigenza ite? Giki? Koruri yagize CL. Yagize CL Mariska yabivuze. Mariska yabivuze. Ivi Koruri. Yabigoranye. Mariska yabivuze. Ariko baguze umudefenseur mwiza. Mariska yabivuze ngo yabivuze ari mugoro Mariska ndumva nibwo nabonye aka interview. Ari no kuvuga nyine kuri Gerard Hato nyine. Niwe mwiza afite none avunitse. Kandi no mwaka w'imikino ishize yajyaga avunika. Aba mu Faransa nta harereka nawe. Ese no mwaka. Nawe ngatangiye imyitozo ariko ntago ameze neza. Nanuze yaravunitse na badasha avunike mu gikombe cy'isi. Oya wenda yakira akagaruka ariko ACL ni inkuru mbi cyane. Kurubira ibyo yaravunitse ntabwo ahari. Ngibyo guko reka Benjamin tujyane rwose utumana